وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. سبحان ربي الوهاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم بسبب قراءة من القرآن العظيم. اللهم اغفر أمواتنا اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم واغفر نزولهم ونكف من الحقائق ما ينقل الثوب الذي من الدنس وابدلهم دار الحرم دارهم ومن الحرم من أهلهم وعزة من العذاب القبر وأدخلهم جنة الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
أشهد أن محمد رسول حي على إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثال له أرسله الله بدين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله Këraj hamdi ku Allahi Azza wa Jell ku ajtalo jaracia sale mengor. Këraj hamdi ku Allahi Azza wa Jell ku asa kale voz vishi me dinea pravgja korolea kja ka shuke ka na gafleti me kalbia. Kakva mubarek dive na salavatiem selami upralamaro primeri, učiteli, pejkamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, upraleskeri familju, upralo ashabia, mu pralsao kola so gjivdingja kale voz vishi me porukencar akaja dunjana mukren nisar aver os ensar muslimanja. Sa gili me pralalen e penjalen. I tema e desudne hudba keri talo, ko počitujbe puren tergjolo počitujbe e Allaheskoro prema mende. I važnost omanušso na kela taro razna situacije sostojbe ko dživdipe, talo menge dendoko emaneti. Emadva Allah Azza wa Jal ko Kurani spomninelale. Mega dva kava kerel Allahu alladhi khalaqakum min da'afin thumma ja'ala min ba'di da'afin quwwa. O Allahi Azza wa Jal i talo adva ko aso svoringatume slaba.
Откако сине слаба, o Allahi Azza wa Jal kërgatumen të oven zorale. Wa thumme gjale min ba'de quwwatin da'afa. Empale mot kako sine zorale, o Allahi Azza wa Jal kërgatumen slaba. Bizo takati. Te noveltumen adva takati so sinetumen koga sine ko naj zorale bersha. Ko averetu Allahi Azza wa Jal kaklamenge vakerindo. Wallahu khalaqakum ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. والله عز وجل إتالو أدوا كواسو ستورينجاتومن أمو الله عز وجل كايرا نلتومن أرزل. أكوا أرزل سيلة значи резилска берша. Пазине на квалафи резилска берша. Мангела тева керговел мануш кога пујрола, кога добинела јако старост, тар лескоро муј и клола со керга преку цело породживдипе. Те сине везири, везирска лафија кај клом ко пурипа, кашуне насихатија, кашуне мудростија, ама јек мануш кога породживдипе, накавелале дуртаро Аллахи, ко разна резилъкија, тогаш да нанесо те очекуне освен резилска лафија или пак резилско понашај, со ко крај каладжал хеми фамилја, ем коркорија два мануштар пере берша. Макарига чачи паске, кога дикајамари младина едве скоро секоја дуито, трито, тето виримо и ретрета вера буќа, замислин сар ковел, акале младина коро пурибе тајса, сар бик изеднен тајса баба или бабу и ретрета вера буќа. Или пак, кова примери тајса, ковел истоне, адале унукоски. Аллаhi Azza wa Jal спомнинела менга кла куранска ајетија зададе посетинела на месар муслимања дека о манусар мануш, и силе потребата осетинелпе сигурно, посебно ко пуре берша. Мануше и силе потреба исто акарик теновел коркори, а сарсо јадава ко пуре берша, сарсо и потребно манушеске никогаш ко авер моменти или состојбата родживдипе на непотреба. Одолеске да пралален, о Аллаhi Azza wa Jal ко Кураника вакрел, Хел джезаун ихсану илел ихсан. Позар заслужинела о шукарибе освен шукарибајате и рингјовел. А катар халуваја пралале на месар заедница, сар муслимања, амаре должности и талес поделиме. И сијамен должности премо Аллахи, ама ни сијамен да должностија премо јавера мануша. Ко прво тан, кога керела пелафи ко должностија премо мануша и тесно поврзимо Аллахеа должностија, поготово према тере родители. Одолеско Аллаhi Azza wa Jal, ко Кураника вакрел, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Васијети, со значи надво порука, еманети Аллахестар, джико муслимања, джокола со и силен имани, со и силен дар саро Аллаhi Azza wa Jal. Аллаhi кого братинела пак лафе, уекада одредингјату менге, емна не простор коментареске, само те вакал семјана ва атана, шунавен покоринама на Аллах, кој изврши бетере наредбаке, со наредингја на Аллах. Ела та'буду илла ијаху, само е Аллахете обожајне, ем паладава, ва бил валидейни ихсана, ем пазин, родителенге кер шукарибе. По наодорига пазинем пралалено ајети сар завршинела. Имма јеблуганне индекел киберу ехадухума, ау килахума, фела текул лехума уфин. Мако доđакерган ленгоро пурипе према туте. Пазит, и јако доđакерган ленгоро пурипе,
туте, јеке или е дуедженен, ма вакеленге макар уф. Со халјовата раква куранско ајти пшалале. А кари го Аллах азза ва џел. Пенела без разлика кокова халисја. Без разлика ки која ситуација. О муслимани не дозволиво и таголески ки помисла, а камоли ки пракса, пе родителен тему келкостарски дом. А кари го ајети вакерела, те доđa керено пури пе туја. Ма вакеленге уф, а напак камоли нешто торо поступко те овел, супротно ко те канеленге дук. Каква контекст халален која со мора те признаина. Која маро уметира ширисалило родителија, са повеќе кодомија. Аракиндо оправдање онтале кибути. Чачутни случка соде сингјовела кој е арапско полуостров. Да чавеш таренцар осостар бизнисменја. Одат ко тернипе пушле скоро думо разно татипе, разно шудрипе. Со намучи салилва дале чавенге тикалелен ко селамети. Уве керела си не дово одат ко Аллах о Алло пути ме максимен, чивлен ко право дрон. Ало вакти очавете бајроно дате пујрол. Аква модерно време мислинена дека итало модерно бизо пурете дживдине. Самостално те ове. Ајде ало вакти не са теладжантаро само пуре со и силен. Одат кава ке левлят на нема сила ме више коркори ми бутисте завршинав те договоринентумен кастека на каморо дживди песоа чиломан панда некола берша. Обарон на одуито на трито штарто никако за фатимесја модар. Ко букјасјам ојек бизнисмени златоја. Одуито најбаро коцкари. Отрито најбаро трговцу. И секој агар е дуњаја кере букја, кергја е даде ни упреднител. Исто ситуација. Јек чаво кибути, оква буд бизнисмени, а овек шунеален ма пучамари душо скупотие мударгеаме. Валла оđа дали 500 евра чоламен, јек плата джале ромњакири ко кирие куструе, мерие ква джала ко харджи 200-300 евра дали ја чоламен. Покади касовски талва дава егер. Баро барвали пе кергјасо е родителен мукля ко доми. А мукта дава. Таксисти возинела диво такси, пемпар се даде на штите смену ко доми ка ингарелоле. Дик джика алемари ситуација. Дик джика маро ало маро хали. Не и се тиранамен ки чачутни случка дикен сар завршинге овела. Примери са околенге која со која савко начин градинге односја пере родителенцар. Не и се кедена пе опрала, бакла шунен, ниту мен, ни амен на штита ракаре, хајте даде амен ти калале ки пусти на кара дујнелпе, хем ка му кале не камерело дорик. Лиле даде, одатра дујнела пе сар максима, елhamdülillah ме чаве ки кален ман, ка хака таране са вискара, тај тресле ки пустина, мукле даде, ко деве нашена, о евлатлар кај мукена ман, о модат, туке на личинела те джидине, халам, пилан, дикан, а човакарик мертуке. Аке туке хари пани, аке туке хари хаил. Сот те керело дат. O kalbi leskoro pagljola, o telo leskoro tresinela. Ама кваша о чавоте крел према о родителија. Ама приметинена ли и дај? Ки дај кога джаја, кана евент ли тало? Поелела те кундре,
чивела джикош поретите царга як, аш ме чавеске кундрета тенеко шудроите алваврия. Потуджите уште адеатери да еспремингят кетери софра, торо сабалуко, торо хайб. Касте кара кякова мангиб. Касте кара кякова шукари босен китери дай. Дихена мен ко коа гафлетисја, дихена мен ко борсјама мен немарна. Муклее да дел Аллах и ранела, воздела по-широко Аллах, о Аллах, каси кавели торо хаква квали ме заслужингюм. Ама но чачи бе пралале никогаш на чола. И неправдо зулуми кататки дуња каси кавела ту кангла тиклове англа ко Аллах азza wa jal. O çavera duinena pe asani ranena pe kidis, taro je kutio vakti kaljola avrijal, pošminela dia pustinsko bura sode singovela, tari bari balval e maksimen rasfrlinela len koštar delja, ni haibe ni piibe, okova manušo açilo perezlatoja ko vas, na ne sote hal sote pil badijava i talo to barvali pe ako na netut osnovna sredstva čaltoro dživdi pe badijava plate hiljadencar telako to vogi i talo nasvalo naštite keravela dia hrana so poseduineava kotoro telo mulo e zlatoja koporo vas oduito pravdisali lileski pusna gıltingali i puv otrito oruva bokhale kisret pustina halele dživdo e misto agaro štarto. Ko kraj opuro alakelale slučajnek beduini iranelale skoro kuveti sa 100 iranela pe kiperi dis našalga pe čaven amansine glavno so držinga i jetimen. Agar tali procedura o zakoni Allahe skoro azza wa jal pralalen ki dunjaja. Odoleske o pekamberi ali selam. Ko but hadisja kava kerela menge pazinen, sar postavinen tu mene purencar, vopšto, posebno pazinen sar ponašinen tu men tomare roditelencar. Diken sova kerga o pejgamberi alayhi salam. Leyse minna men lem yerham saghiruna wa lem yuwaffir kabiruna. Nanea mendar, nanetaro muslimanja, so nane rahmeçia premo maksımia. Emkoana počituinela amare puren. Dali mangea tovetaro na muslimanja? Dali mangea o pejgamberi alisam ko yomul kiametu tar durte ovel? Agatar so halova koi postupinela samo agar. Agar postupinela manush bizo dini, bizo imani. Odoleske plavalen trebela te halova deka. Saro Allahi iranela tuke ko počite roditelengoro ili pa ke popure. Mora te janen deki dunjaja i talo so dingjana dva kiranel tuke. Pejgamberi alisam kava kerel. El birru la yubla. O šukarive nikogaš na završingovela. Wal ithmu la yunsa. O günahi na bistergovela. Wad dejanu la yemut. O borčija namerena. Fekun kema šit. Of sar mangea kema te dinu tudan. Sar kakere agar kara ke musliman. Jam prala musliman. Ko adava momenti kogo odlučinea te počituine. Tere roditelem. Em voștui popurani populația. Wallahi azze wa jel yaratinela specijalno meleko tuke so tuke kai klol ko kurtuli ba ko akave ko adava hali. Jam prava musliman deka. Ko postoji be ko dživdi pe purencar. Ki sagie roditelengeri. Shukari be premalende. Odori tergiolo bereketi tomare kerengoro. O pejgamberi aleyhisselam kavakrel. El bereketu ma'e qabir. Canen o bereketi talo e purencar. O bereketi talo koga dikena tomare roditelen. Canen ali so desingovela ko adva momenti kogi koli cenaze dayakeri taroker. Ili da deskoro taroker. Kja dia situacija vena dui meleken vakerena. Ej tu men so civdingen ko akavaker. Ciakana o bereketi da sine tu menge hatari tomare roditelen goro. A canardo bereketi zavisnatar tomare delia,
pazinen po naodoriga so ka kerem. Ker bizo pure kertalo bizo bereketi, ka pireu pretele hajrina ne te dike, umor ka osetine, tebu kja biza vršime ka ovem. Prava musliman, дживди пе одрживе одно шукар тере родителенцар те водинеленге рачуни тен отфрлинелен тарторо дживди пе адвајтало награда Аллах естар пекамбер али селам кавакрел кулу селами минен наси садака ем секоја мануш секо диве требела те дел садака ем кавакрел тове праведно и тало садака те поможинене каскоро пари пе те вазделтало садака, о шукар лафи тало садака, те цидене касар некоја билач пе тало садака. Дужно сјан секо диве аква права муслиман те кере. Со и најважно права муслиман, джан дека, опочитуј бе према тере родителија, а да вазначинела то веко дженетија пекамбереа саллаллаху алейхи ва селлем. Odolesco pejgamberi san ka kallën nesesке ja Enes وغير كبيرنا وارحم صغيرنا تراثقني يوم القيامة Ja Enes poštuine purem o rahmeçia eternensar mansar kove ko yomul qiyame ko ceneti koga se anvisha kariga falalen poštuine purem a kariga odnesinela pe poštuino dostia tere da deskere tere diakere o poštuibe o dostia i familia te da deskeri isto i talo sa te počituine te da deskoro ka bërjem kere aleske bah. Omer radijallahu an, koga sine halifa, uprali deva dikljaje obično Arapi pjirela ko ulice, beduini, uštingja i klilo Omer radijallahu an tari deva, čige beduine ki deva, em kergjale sagia najšuže habaja. Pušlele ja emirul mu'minin, ja Omer, akva je talo obično manuš so dobor leske sagija. Omer radijallahu anka vakerel. A vakerla na. Akva je talo vakerla sine dosti me da deskoro. Modata kale posebno poštuinela sine, a je dve da mele poštuinava. Emo dolesko pejgamberi al-Islam ka vakerel. Najšukar veza te i keretu tere roditelencar i talo te i kere o dosti o prijatelje familija tar tere roditelja tar tere najmangle. Dikeno pejgamberi ali selam. Ali ek gjuvli popfuri ko bersha. Lilao pejgamberi ali selam laja asala roveli Aisha radijallahu anha primetinela kistrana. Soja klaso pejgamberi ali selam rovela. Ka približinel pe Aisha kele ja Resulallah, koji si na kea manušni, koji ta la kea manušni so rovla kerga tut. Toga što pejgamber sam ka krel, a kea itali o dosti e hatidža koro mere prvo romnjakoro setina sine amen ko šuže momentija sarna kaja sine so keraja sine. Ea kava italo pralale o počitu ibe edosten tartomare roditelja so mukler. Odoleske pralanen prenesingjo vela. Ashabia ka jansine ko dur tanako ka shunensine manush nas vasalilo. Ka pučelio manush soske ala. Koja itali prična tera i baske lengoro dževapi kosine aljum kaj se an dosti samo me da deskoro. I kera alja meno dosti amare da dengoro. Počituina alja meno dosti amare da dengoro. Koga gelante kera ziareti o dosti amare da dengoro. Trebela te puča korkori amen. Dikem pralalen, jektaro divesao Musa ali selam. Ka kerel dova ko Allah azza wa jalla, o Allah, sika mange koj mancar ko dženeti. Kja dea situaciju Allah azza wa jalla ka va kerel. O Musa tu ja ko dženeti ko velje kasapi, čudin ja po Musa ali selam. Posona va kerga be filani namazđija, poniti va kerga filani ramazanđija, filani hađija, va kerga filani kasapi. O Musa ali selam uloljaske čudno, subhanallah, soli kerga akva manuš mancar to vel ko dženeti.
По тај то Муса алейхиссалам ка слединела кана појтала кова касапила кергелеско Аллах. Али не се Муса алейхиссалам, ало ко касапим какел сили би заниме кратутете ова гослуко. Не се касапим какел бујрум сарна кер правдо. По не се пандело мануш би дукјани чинга е котор мас. Леле Муса алейхиссалам миранела пекере. Понесе ко гиранена пекере е Мусас какела хај ту беш хари закарик ман џупре кокати симан бути онна кахуля. Мусас алейхиссалам сумниво атена гарагали мудро сакари ко со гарагјо вела. На керла медака тема геа бујру. Понеси и клјона ко дуито кати соте дикен неподвижно дај. Нингаргјала ки гериатрија ко гјош. На. Нити ладжа сало пемпар се мени не лакор. Дик мурш, дик хайрли моје вляти. Леле дија срединела, чистинела, керела. Ко крај чамон керела омароe дијаке чивела куму. Саджи коти дајтла, елхамдулила. Понеј се ко крај кога завршинела саква и дај ваздела перева стаква левакла, о Аллах. Кер насипи мороч хавото велко дженети заедно Мусаја алейхиссалам. Тогаш Муса алейхиссалам хало аке соске Аллахи аза ва џел вакергјаманге дека ме ко дженети кова барабаре касапеа. Халилан соске и дова е даја кер. Ара тут мате дел тут бедоваја и даја модат. Се диксова кергјао пейгамбери алейхиссалам. لعن الله من لعن والديه والله لعنeti керела. Значила бркинела летар поро рахмети. Диндо армантало. Окова максими кова со родителија дингеле бедоваја. Против лесте дова керге. Одолеске пралалено асхабија ленгери секирацијас не ленгере дијаемо да дато вену путиме. Дикене Бухурере ради Аллаху која се кирација синел. Гелоко пекамбери алейхиссалам мој Бухурере мангела пере дијар на штите замислил меко дженети тоа муслимани ми дај на муслиманка ко джехнеми. Какла ја Ресулаллах народава ништо тутар со мангеа какера ме родава тутар кер дова ми дајте прифатнел ислами. Чачи паске ко гирана пој Бухурере ко порокер и даја джикале, саламу алейкум евлад, сарсена едве, умори салилян, сокаха, тенасјан бокало. Моје Бухурелја кој тало леске најбаро поклон. Соја едве мари се кираци. Која мендар ки джума намаз какерел дова, ало пут ме родителен ко намази. А сари неджана бизо намази зорја марохали. Оджехне мина на кела мендар. Молина алија ме нама родителен га чален го рохали. Или сикаваја мен ко бор мангај родителен кога мерена, сикаваама род домакилнуко кој повеќе кикалел разно хајбе, пиби, рета вера букја, која два ачилоте сикава се кирација родителен гери. Спас интере родителен таре джехнемеске ријак. Кога последно дром дингјане са ви садака челта да дескере дијакере душаки. Кога последно дром кергјане са ви дова кергјан зиарете ока бърја ленгере селамите детиране торо селам. Аква е тало само фалален хали ко бора чилам павал. И морате споделинав нештото менцар. Окаја недела сумсине Германија, кој е дело пашеджики Швајцарија, позитивно изненадињумане вучукарне душакјали. И група младина ке дисалили емленгоро пучиве со сине, ровиндо. Оđава керла алјума карига ко странство со јек единствено цел намангава му дат ми дај више ко чороли пете дживдинел. Дали дока пишно манге се бапи со мангава горда моро дат мери дај тове. Дујто вела пучелома ноджа, а мен сјам штар муршаа карига, ме мангатира наман палал,
намагамо дат мери дай те што корко даркла на евлят, тука човеот дори одати дай казал Джитут. И сили пошукар чувствотара, адија хармонија, емпена елхамдулилlah со панда машкара менде иси, со Италија свесна, ачало бари пепе родителенгор. Али мора да те вакеравиек дар со исима. Коа маро тан, раширими Италии мисла, со повеќе младина размислине родителен сарте мукен ко старска домија. Ма кавато вел машкара менде пралален, ма се акаватало правлален това спремна запи Аллах естар, керен са бърю томаре родителија, ма те дозволено шејтани манипулација те керел туменсар, ма правлален и казне Аллах ескери тали бари, ама не ти тале томаре родители управ туменде, керен са бъри, томаре ромја некол туменге подпоможиве, ако ти релиром ни мангела тут ко дженетика поможинел ту те дикетере даде тередија, керен са бъри правлален. Он керге сабри уприаменде кога синеаменге најпаро. Одолеске ка радова ко Аллах азza wa jal. Амаре калбија тари омраза нека чистинел. Ке радова ко Аллах азza wa jal манги пе ко амаре калбија нека зрачинел. Е манги паате дживдина, манги пе ко амаре кера нековел. Ке радова ко Аллах азza wa jal те дела мено хајри, акале дивесеске мо хајри саe дивесенгор. Ке радова ко Аллах азza wa jal тара кела ментаро се коа билаше со на неа ментакати те издржина. Ке радова ко Аллах азza wa jal ибадетија те манга ко ибадетија те сигара. Ке радова ко Аллах азza wa jal амаре максимен коленгере дрома нека ракел, оборчјата амаре кера нека дуира керел, амаре насвален Аллах нека састарел, емамаре муленги Аллах дженетија нека дел. Екулу каули хада астагфируллаха ли ва лакум фастагфируху иннаху хувал ғафуру рахим. الحمد لله تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن صفيه وقال عز وجل ميكائيل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Herene mispino safja so safet altaro tamamio namazi toga. Allah akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا
ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.